Your opposition no abano kase oba obe modernize Techiman market. Buy manifesto ma ewom say Techiman market will be modernized. Enti Techiman mines asem no so a omotie no omohwe so no omoto abano pa no omoto no boom de ma president mama because okay ya president mama ne Dr. Baumia omuntem difference between them with Techiman it was over 14,000 which means Techiman for to abano pa boom de ma president mama enti president mama se me ba mu dwai atitina pansami me ba meye niye ni Techiman for dodo a se John bra na bra beye niye na wa ba no wo beye niya sebi yo Granu baby a or one kase obkwa kosi dwa foforo de amaye ye dwa hia no so obeye ni o so obeye ni Mini-Kejetia market Kejetia emra ye si Kejetia Dubai no se na aboro sare kora wo ho ni ebubu ni nyina ni ye ni se ni etie ndi se Techiman so ye beye dwa no ya wo ye dan obi hu beka na mmom anika sem anije sem ne ewo mu nyina ne se yesidwa hwia ye maame no ma sese o motu ye tu o mafiri a o musu na o mo tehim ne yekeka hu nyame adaworoma o te se o te dan papa dan bi mu ena wo ba akwa buruchiri no wanye sika na wo aba no si o mami we die ufi enyefi kobo hu odwa wo na na nchen na mi si fi na mi wia me de waba nti mesere me nuan num nyina se ye nyina ye num suo na ye ntwere pe na brepa ewo animu a ebeba enye ya pesimani ne enye se ye di adwemboni bia ne ye di ye omu yiye dia ye se adwe na ye di amom minua ba se na onim wa station Israel anajo ukofo ho a wo hwi ya ibi twa obasa okay wo mobile phone yi ye beje afiri unsem nsema ekoso wo ho no ensena emfata na abedara te se la dan bi wo ho hunu amanfo ye afiri ho na ya sesa ho na ya modernize war station minua se nka wonkrofo no babia ninka hunu drawings no a when say going forward drawings no mubenya na ma pahwe SOMPA FM ya dia eso ani yipa ti wono ne ye beye na me kasa mba ko se Techiman we die 24-hour economy say insuo beton ne frama edikan no enye we ni president mama she ho bo no se obe modernize Techiman market pa no eno de o te se komdo na wo fufu okay na wa hwie su he na wa yi pisi bi na wudi ansa na fufu na ba mayor na kasa no okay e wani mu a eba bana nkofo bi so kasa denti na yamfa nko baby fofo e be outside Techiman ti se fiaso ne de akeka won na Techiman krom e na mode bai mineva ni pa wo kasa no na on study the history of markets in Ghana ha ye wo ye culture ye wo ya mamre ye wo ye gidie ye wo ne ye wo sane ye ho babia ni edwani dada na aban bi so wo anya ska na opoje ska boom no ko si dwabi di si baabi sa dwa hin nyina no kwa egu kwa nipa nkom
Okay. Typical example, wo tuo bodom hayai. Omudwa omusisu ono, uboko Obi enu. Tigwanu. Sa na yetie. Okay. Na dwa a develop naturally. Ohwa na baabi na dwa no ehye na develop naturally. Me ka kire say ye kokosi dwa te se dien e wo bi a fokrom tu fianso amfini ho. Madam, ubako ho na wako akoto ba yene de aba. Onko. Ubako na wako tu body ho. Systematics onko. Enti Ghana no naturally no ti se ba bi adwanu bia nkasa wo. Okay. Na wa modernize no na wa develop no. Menu aba emra eba adwene se Kejetia market no yebesi no na kumasi nti na ye nya ba bi foforo nkonkosi because Kejetia na ya abrosan but ye busa abrosan no nyina gu eni esi no ho because ukoko sheni ba bia emma nipa nko. Okay. Enti na Techiman no so ba bi wo ho na dwahi kakra bi wo ye kura ni sheri no na ya dwene ye se ye bedi beko kenten dwam ho hono na ye pepa ba ye kokohwe no kenten dwam asase a ye wo so no ye only 2 pros we say so ye hia ba bi a asase no esu ye hia 16 pros. Wow. That is 4 acres and sana ye timasi ye dwa no wo so. Ye gano ye were 3 models. Ye were first, second, third. First model no ene ye kese pa ni wo. Okay. Ye see Techiman ye choose first model no because all Techiman ye gano just say you could choose second or third one. Enti many aba ye be 6 stores so ground floor no nko 70 plus and top floor no so 60 plus and no ye lockable stores. Area ne be nua ma no mba ni je ho pa no so shells so it's over 100 shells. Okay. Ye beye diamo. Okay. Gwa so ne ma iwo mu de do so pa. Yo police station, your fire service, your clinic, okay. Your pharmacy, your banking hall, that's a women's banking, honor, your warehouses, and near man, dear, you will be your restaurant, your washrooms, because you may see. Draka kama we na wo ho na service o pese o yo hu ya na wa David ni nyina na ye wo rest room. Okay. No consultant ka kire say rest room ne be fa say hotel na say yibinya best be 16 who be baby drew Germano baby ada Ubinya baby ada. Okay. Several year roll pass 2. Okay. One for smaller cars and one for cargo cars. Okay. Honorable me pese ya share dwumo no baby amuyi edwadefo ni bi ekoye because omo complaints ne say boiler bi wo ho toilet bi wo ho omo ntimi engine no nti omo nko mini aba service nka mpayifo ka se wunya baabi eja onan a eya wo chie wani na wa hwe mini ama no mo ka sasem se boiler wo ho ejana bia wo ho as a cent no it's not true mini aba pampa mbi eni wo mini aba Jumo Pentecost asonda no nchino ewo ya okay besremon famu team na monko nkɔhwe
And this is not the first time yet Techiman agreed for ye kohoni. Okay. Ye were old and Abraham market. They were by American or so. Previous assembly no. O sisa market no. O ye agreed for no nyina di omo ba ho. Okay. Hono omo betena ye. Edi dwa be say 3 years. Answer no mu program project no omo sign ekoho. Minu ba. Samere no. Omo ankumpiri ni korora nkumo mo biribi anye omo. Okay. Ena enye sasabe o omo besi aborosare di sisi wo ne na anu ye abu aborosare no gu ena yese omo nkonkotena ho minuanum omo gredi ho akohwe ho ye very neat. Okay. Nti obi aka se ni bola bi wo ni senti bi wo ni die bi wo enye no kore. Okay. All right, me da say menyan nti enso se nipa be 15 na say 14 no so omode assembly no e court e ho asem ko si say yo meni aba me da se pa ya e no kore assembly no pay our records no na ye wo existing contract with some of our tenants. Okay. Omote dan akese aye friend EU stores no. Na mu aten 15 ne de ye court. Ye no mo kokusia court. Mama chi ye high court ne wo ye. Okay. Ye go through judge no hwe asem no na obi wa ko haru obi dan na nipa he peba bi tena na men yensisi kakra wo medanu mu now do no eba court you will ye nyere sa di monko okay na pempanyufo kuruwi mu monko na mu pempanyufo bi no munye isisi kama no mu fama mu okay ti ampa so na nanom kuruma ye de kofa na nanom sumo mo ne ye tenase okay na mini aba even ni na ye no omoka o manti ase no ono ani sarbe ye atwuma ye wo mu nyina ni se ye sidanu wia wana assembly no agreement bia no as agreement no so ye omo ye ni 10 years ni omo tenamu 6 years okay enti ye sidanu wia ye beyi wo dan no de amount ma wa tenamu 4 years on expiring period of the agreement no ewo no sa 4 years no you no pay peswa to the assembly because o tinemu ate o kanu akano ne no wo mudi sa nkomo no na maybe no madwene ne se bia ye de dada wo muntia krata bia na so tie kwe no what we have done is say the lawyers be yes ye the lawyers ekwe nti two team no ye share na nanom no we agree say ye be joint agreement na de akwa court no say ye assembly for ye ne ye tenants ye adwedifo no agree on these terms okay nti ya ye ni nyina ma assembly ya sinsan na nanom omo ye mediators asinsan ye lawyer assign omo so lawyer assign adwedifo no so omo rep assign ye de sa asem he yakoma court to say court no obefre na wakase dasi okay mumra na but ni eduru no de Bribia de na kwarum bisa bibia de na kwarum okay all right yeah that's why 24-hour economic market dey manyantie so ochena na mobile hand over ediama contractor no ne and moye ya ye ne okay bodwa kama fe okay what we did ni say consultant
omo na ehwe project no so mo free enkran bae ti what we have done now no ye ya handed the site ba bia ye besi dwa no nananom de ama assembly no ye de ma consultant no abe handi over the ama contractor no consultant no de drawings bibia sani ye besi dwa no ne sani ye sitie e de kire general public ima yi hu sani dwa no esitie. Okay Mate hinti na bripam contractor net we yana there we market manager okay bripam no we know say president mama bebaha okay na oba be ba bia yesie duru bia no okay wabe dia soso abebofo ye pese no ye very big okay ono ye enkran kran ni say adwuma no ye be ye